Grande asigun bentaha para nalaw del otoridad el mas core intel information taase pa sa kanila para prevenir el malplano del mga terorista grupo Abu Sayyaf como aquí na syudad de Zamboanga. Asigun pa con el official encargado del Zamboanga City Police Office, Superintendent Luisito Magnaye. Por causa con este, ya pwede sila aresta con el 3 mga miyembros del Abu Sayyaf bajo na grupo del Ajang-Ajang Group desde Holosulu, alina pa Sunangka. 5 días después liga sila na syudad desde probinsya del Sulu. Con el 3 mga persona, conocido como Kanajamar Musa, Ahmad Tandi, Omar Kumbing, ya puede aresta por medio del Law Enforcement Operation alina motor pool Pasonanca na día mismo del conmemoración del aka 3 años Zamboanga Siege, donde na di la posisyon niya puede sacar 2 mga granada y otros pa. Meron tayong mga pinaghahandaan na kagaya nung nakaraan na we celebrate yung ating 3 years anniversary ng Zamboanga Siege. And aside from that, meron tayong mga actions na ginagawa dito. At yung the worst is yun nangyari nga doon sa Davao na nagkaroon ng bombing. Asigun pa kun Magnaye, hindi tadeskansa di ila personajes conduci con el stricto mejoras de seguridad na syudad. Siendo mandato del presidente, el hace acaba con el Abu Sayyaf que posible usa razón del terorista. El esconde na mga cercanos probinsya o syudad como aquí na Zamboanga. Mayroon tayong mga pinopost kagaya sa mga social medias. Ano ang dapat na ma-expect ng ating mga, sabihin natin kababayan o yung mga tao, yung mga motorist, ma-check po o dadaan sa mga checkpoints. Ang ano po natin, meron tayong ini-implement na pagdating po ng mga checkpoints, paalala lang po sa mga kababayan natin, mga motorista na huminto po pagdating po sa checkpoint. At kung sakaling gabihan, kahit na maliwanag yung area, dapat buksan yung mga bintana, magbukas ng ilaw. At kung pinakikiusapan naman sila ng maayos ng ating mga kapulisan, kung sandaluhan na nagme-maintain ng ating mga checkpoints, sumunod lang po sila sa mga pinagutos. Ya establisi asigun mga permanent checkpoints sa kada estasyon del pulis na syudad para sirbi como sanggadura con el mga chinemal plano na syudad, itaase con este na internasyon niya, siguiendo deklarasyon del state of lawless violence del pasado meses. Apelo del autoridad con el vivientes coopera con el di la operación, a ver queda hindi dudable na ojos del autoridad. Ya admita el autoridad que limitado di ila mandato, si legal el checkpoints, que di ila mandato lang amo, el conduci lang con el plain view doctrine. Albert Luna, Dateline Zamboanga.